My sister dayisa ini awusitshele lokho inyama yenja. Oh, uyithola kuphi inyama enja wena kahle kahle? Hey ngiyazi lento leyo. My sis, uyinkakayi nama yantsha. Angithengisi. Why urekisa ntsha motho moholo? Angithengisi inja lana. My sis, akere kwa no phaya disho tse re kopa re tsheisele disho tse o re tshotse disho tse tshitsa jwang please. Bese ngidlile mina ngi right. Lovers akahle lo sis lokudla nyeka. Akho umuntu oke wafa mina ngimthengisela ukudla. Tasitele nje ba complain abantu. Asithi khona umuntu ozofa re ko wena fela re tasitele nama yawo. Guys, Uyithengisa uyithatha phi lenje? Uthatha inja zabantu uyazihluba. Wenza njani? Unkadi intsha zabantu badihluba. Ditswa ka intshatse. Batho khaletse balahlela ke dintsha mhlomo nkwena odinka. Kumele bayazi basethembisa ngithi kusethembisa la kumele beyazi bonke abantu basethembisa ukuthi ukhamba ngale. Thembe ngicela uphume nalabantu bakho. Udinka kayi dintsha. Wena batla maponisa ulato ne. Jwale king iSauce lena engisebenzisayo. Mixe nani inani le sauce yini flavor khona? Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pascal Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks always tuning in, without forgetting Chimilas on Josie Pascal, today. So guys, today can always my brother Mona, I feel like you chance or I shall so libis like a man, Lua let's put on Gunjan. Sapilunjan mama. And I'm Yapila Putan being Sakal and Jala Mavio Josie Pascal, which when I come Moban, no good was Palin. Oh, minikama nguthembane. Bengisebenzela usisigugu wangixosha usisigugu uthengisela abantu inyama engekho right ngithola yeah should manje umixed inyama yakhe nenyama yenja ngithola and so uyenzani abantu umixed inyama yakhe nenyama yenja and manje ngiyabona abantu bayadla bayazi lento ezininja nje ntshabuthi hey hawu manje ngithi mina ngcono ngim-expose ngoba ngiyabona man hayi abantu babhizi bayadla endabazi uyangithola. So my brother compose something wena utsibo go my sis umixa ukudla kwaye nenyama yenja utsibile jwa ngandla angibe ngimsebenzele sengisho ukuthi kuyena ujweditse ngori nayo nawe bo uyipheka naye ngifuna ukwenza bengimbona meke isika bengimbona meke isika beke eda ngale yenja athi uyithola phi lenyama usika izinja ukuthola izinja estradeni uyazibulala ngiunderstand. Ay yabona lapho nami ndisestiri lapho ngazi ngikujinga uthi inyama yenje ngoba ngiyayibona nami uyangithola akukakaze ukuze umuntu a complain ngenyama kuze ayenze ukuthi taste different beniyenza kanjani letha msebenzela uyayimarinate mfana mina ngizama ukunderstand ubone kanjani wena balelami ukuthi inyama yenja because I believe ukuthi inyama ziyafana or mhlawumbe uyawaphahlulela ayifani nezinja lezi maybe abuthi ditlwadiso khathi linja se uzikhatha yena oh that's why ulikhatha yena uzikhatha yena ufika nazo nje kuma packs nje azikhathe yena kube ngathi isithu esi1 ena my brother ngicala unyonya sonto usile usohlojisa ngibatho usebenzisa na kwekakankweni yo ngidala nginaye man ukuthi manje yena akafuna ukumamela ngiyamkhuza ngalento yakhe ukuthi yeke ukudlisa abantu inyama ebhedayo uyangithola ene manje iyangidla lento la kimi ngaphakathi uyangithola iyangidla sesitiri lento lena ukuthi ubhizi udlisa abantu inyama ebhedayo nabantwana banokuza bazothenga ne wonke umuntu uyadla la community yadla la khona abalala ngale nyama yakhe. Guys, ntshotlo yetsa no re tla tsamaya le my brother a rise go iso rekisang dinama tse tsa dintja nna ke nyontse bile a tlo gona go bontsha le gore o dinka kae o go se gantša tsa batho o I can understand maybe di dintja tsa lona galentse di lahla mo le batla dintja gante o so busy dintja a re tseba o tusisa maybe indawo esike safika kuyo nathi sadla lapho singazi nyanya lento leyo manje sengizama ukucinga ukuthi my brother uyasho khona manje ngibonile uyathengisa lapha mangidlula wawusekhona manje yeah ukhona Lovers, Mr. Jones, can you please move? Oh, rekisetsang batho dinama tsa ntja nna ke nyontse what if rile ga ija le gone not rona fela le batho ba man le bana ba banyane ba tla mo obvious ke mo rekiswang dija man sis oh my brother no siyapi siya e-shop yakhe straight la udayisela khona lapha thengisela khona yeah cause mfana think izoba easy kanjalo masingaye e-shop ngakuye lapho siyova from umnikazi yena umselofi yabo ngari enko shop ngilobona ntho ya nyonza oli dinama tsa ntja siyava my brother akho kuthi hayi akusukhona la iduzana lovers ke mo kae
ke mo rekiswang ke bona emapili asiule mfana sotsho ngabe uthi wena ka bona la le stand lesi a retse so my brother ni pili re fitla ke kopa o kena mic e yaka o bue le yena so that ntse tso di buang le yena o recorde gona re tla se topic ile go lenyana please okay ke kopa o shebe so lovers ke kopa o take care of my brother skissing guys senza re mkena mic my brother yes mfethu ngicela mawufika lapho ne ukhulumele phezulu yonke into uzokwazi ukuthi sive ukuthi ukhuluma ngani Grand Sharp so yeah mara yeah as long as ungajumpisi nje wena kuphela ukuthi kunento ekhona la kuwena yabo njami sokulandela thina emuva necamera wena fika umbuze umtshele ngayo yonke into ongayifuni nokuthi kumele echintshe ini okay uyayibo all right sharp sokulandela all right Sisikuku. Wena Themba ufunanda? Ngithi ngizokuchecka nje. Ku business yami. Ungixoshela ama customer ngicela ukuthi uhambe la. Hamba la Themba. Ngithi ngizokuchecka ukuthi usayenza lento boyenza le. Ngiyenzani Themba? Angijabe ukuthi ngizama impilo la ngiyasithengisela la. Ngokuthengisela abantu inyama ebhedayo. Inyama ebhedayo. Ngokuthengisela abantu inyama ebhedayo. Aweke ngithengisela abantu inyama ebhedayo. Ngithengisela umuntu mina inyama ebhedayo, inyama right le. Ayibabula kanjani inyama ezinja? Mara baguli mos. Inyama ezinja. Uzwe wena bathi khona umuntu ogulayo la. I-right lento ukuthi uthengisela abantu inyama ezinja. Hamba Themba hamba. Ungixoshela ama customer la. Ama customer azofika la. Mari inyama ezinja. Themba hamba. Kunjani umuntu omdala? Siyaphila man. Ngiyabonga my brother, thank you so much. Cela ukuthenga ukudla. Okay. Ngathi niyacabana nobhuti nicabanelana? Hayi asixabani nobhuti, ubhuti unekwali lokuthi bengimsebenzi kade senza la ekhaya ngamxosha. Unekwali yokuthi ngamxosha. Uyabheda nje uyamfana kophetha something. Lovers, come. My sis. Jole king isauce leni ngisebenzisayo. Umixe nani inani le sauce yini flavor khona? Ngimixile nje ama barbecue ama chili sauce kuningi nje. Wena Grand Sharp la. Mina ngithengisa inyama yenhloko ikhona, chicken, vorsi. Yabo banthamba waye ungilethela abantu. Ne chicken ne vorsi nani futhi? Waye ungilethela abantu bama camera la. Ufuna ukungimoshela ibusiness. Kuthengiswa nani futhi? Inyama enhloko ivorsi nani futhi? Ne chicken ngiyayithengisa, ngithengisa nje ama plate. Inja yona? Hayi inja. Hayi angithengisi inja mina. Ukudayisa mhlawumbe. Nami yabona. Lokho kudayisa uyakudla. Mina bese ngidlile ngiright. Hayi besisho ukuthi nje utaste nje usirayithele ukuthi out of 100. Uzositshela ukuthi menu yakho ihamba kanjani angitho kwakho. Le iplate leli 30 rand leli. Okay cela ukutest ke nathi. Mina angeke ngikhona My sis, akere kwa no phaya ngidisho tse re kopa re tshayisele dijo tse o re tshotsa dijo tse taste jwang please. Bese ngidlile mina ngiright. Jwang. Themba waye ungiletha abantu bama camera lana uzongimoshela yakho. Idla ukudla kwakho. Idla ukudla kwakho. Wait, Themba once around please. Okay my sis uthi usuthi lava susisa kasuthanga besicela nje ukuthi usitastela ngithi funa ukubona ukuthi lokudla clean. Okay thini tastela iJozi Bascop ukuthi wena ke uthengisa ukudla clean. Lesi ukuthi wena uthengisa ukudla clean. Angeke ngize ngikutaste lokudla lokho. Lovers akadle lo sis lokudla nyeka. Akukho umuntu oke wafa mina ngimthengisela ukudla. Tastela nje ba complain abantu. Asithi khona umuntu ozofa rero ko wena fela re tastele nama yawo. Wena uthengisela umphakathi ukudla okubhedayo. Okuphi ukudla okubhedayo? Wena unekwalo ukuthi unguxoshile la ekhaya. Khona manje ungiletha abantu bama camera. Idla ukudla kwakho. My brother, my sister udayisa ini awusitshele lokho inyama yenja. Uyithola kuphi inyama enja wena kahle kahle? Hey ngiyazi lento leyo. My sis, uyinkakayi nama yantsha. Lo futhi lo uyangisukela. Ngiyithenga yonke lento le. Soyithatha yonke lento njengama. Angikwazi ukuthatha. No, ayithatha vele. Ibhizinisi ngisamela abantwana la. Why wenza lamasimbo wenzayo udayisa inja? Angithengisi. Why urekisa ntsha mutho omhulu? Angithengisi inja lana. Uyakhuluma phela sifuna nje ukuthi ukhulume lokho ngeke sikuthathe. Sothatha wena kuphela.
Sijeliva mangakhuluma yazi mina ngikhaliswa yini asazi lokuthi ufaka le nyama le yakho yenja ini ha o batla o taste wa utlwisisa so nna ne ke re fela lovers a ka re jelle re bona gore batho ba bangata ne a le ba ka sehlo ka pala ba ka setse lena Themba lenja lena le nyama lena Themba abantu bakho la bakhuluma nabo nizele ukuthi lo idla ukudla manje uthengisela abantu sithi udayisela abantu ukudla ukuthi khona manje ngifethe emakamereni awuvele vele muthi oyenzanga imigulukuju muthi oyenzanga imigulukuju kamhlayisa guys uyithengisa uyithatha phi lenje uthatha inja zabantu uyazihluba wenza kanjani unkati intshatse batho ba dihloba ditswa ka intshatse batho khaletse balahlela ke dintja mhlomo nkwena kumele bayazi basethembisa ngithi kusethembisa la kumele beyazi bonke abantu basethembisa ukuthi khambani ngale Themba ngicela uphume nalabantu bakho udinga kai dinja wena batla maponisa ulate ne re bone dinja uzithatha ngimxoshile no asicela makhelane la begadele le shop le unekwali ukuthi ngimxoshile lona so udinga kai dinja usithatha izinja boneta ukhona ubhuto ongisupplyayo wase Mozambique ngezinja sole Mozambique bafuna izinja zabo izindlu asisana security kuyisona mina bengithi ngizama impilo nami imisebenzi isikazi wena uke wayidla wayithathela wena wathathela ifamily yakho wayithatha lento bayidla lenyama ngoba nawe uzama impilo wena udla yiphi inyama mina baqeda ukuthenga sengitholile amasenti ngiyahamba ngiyothenga ibutcher no wena tsanti la basitsamelena wena uthini ngesizwe simoshakalayo bangapha abantu asebedla inyama ebhedayo la eshop ngenxa yakho mara bafi angaze ngathola complaint ukuthi ubani uyagula mara make beside ukuthi abafi mfana kuwe i-right leyo nto ibukeka friend wena uhluleka ukutaste manje le impilo le yakho uhluleke kuyitaste kunzima why offer bathu ntotse jalo mama wayitsiba ntsha mama usaba ini bale lo muntu lona uthi umsebenzele kudala ekudala ngimsebenzele wangithatha wangisa nasenyangeni ukuthi yongeza inyanga leyo yathi lokudla kwakhe asikuthengisayo kumele sikufake inyama ezinja njengoba ubona lo mama nje mama okay mamela wena mama nozama impilo akutlolela impilo kimangena owakho Zimbabwe uyise kwakho kayi lo supply kwakho Mozambique ubani omuphi loyo lo supply ufanga dinja oseMozambique lo uthi kimang mayisiso ufanga dinja Ay ngathi ukhona ay I'm sure hambile ngiyathi ama number wakhe utholakala kuphi ama number akhe anginani yabona uzofela into ongayazi yena ngeke aniyadelela niphela abasidelela ya ubitiritsamelena because of my Themba wena why how can ungenza so ukudla kwakho because of wena wena nje ukudla kwakho olai ukudla kwakho my sis bona ni ha re tlo bua le wena wena fela re tlo tsamaya le wena ene la re fitla fela seponiseng tshwantse ba bone video ena gore wena hantlantle o confirmile o rekisetsa batho nama ya ntwe guys utolisela ini abantwana bambancane then kwenza kanani baba bancane uyalicaba wena country wayinanela gore batho bana le bana babanyana wayinahanela na cabanganga ye ngicabanga bocabangeni ukuthi abantu badle inja abantu nje bengicabanga business mfana bengifona la bathi emakhatheni bathi size naye lo sizomdeliver yazi mina abantu seniyangibopha kanti uyaphi nawe ngithi ubopha izizo zabantu ngezinja so wena awuthwali wena it's possible mfana siriske ngo Mr Jones simshiye nje egadela lo mjide begadele ndawo so buya kahle neveni soqoqa lezi zinto just for yamapolice now unabuthatha mfana ifutlo siya Jones yeah Mr Jones if it's possible can we leave you here my brother can we leave you here with this brother so that we look after this place please yeah and then we just want to drop here and then we're going to come with the police okay no problem then if Mr Jones lena dumela ona hayi wena singazodlala ngathi wena ngazodlala futhi ungalinga usiphikise ene ya tsamai ene bona o kentse le ntse re batho ba kimela gale ba tshogile ke mala ke wena motho moholo stop it man yeah good time mo yenza ubukulu ukuthi uthembelo ngiyovalelwa nawe Are jumping. Wait. How? Mara wena usile motho moholo ya tsamai ayo ntho o yetsang why then bengizamela abantwana mina ngiyasokola ngiphume ekhayeni elisokolayo wacanganaphi thina kusokolo bengithi ngishe ngifike egoli ngithi ukuyizamazamela what if batho baba bonke bayenza so mina khona inyanga yangikhohlisa lapha ya ukuthi yathini kuwe mangathengisa inyama yenja ngizoba right ungavezi number plate yethu usikahlayisa number plate yakho na please mfana please